Jalining Lengpi, Aprangsi Birta Tipir Rikta. 15 number Mahamaya constituency aro BJP Congress lapen APHLC atum methang asong CU Ponsi ESDC along Cepa Okdun. Hawar ke hat PHC water supply scheme Achokumar Inut Perang Kelang Kipipe Puka Homri Damahut Kateng Kingji Puka Bori. Keroni Southern Range aro Thengpi Kanghu lapen Kenap Bangbong Kacepate. Towe Thengpi Kanghui hum bolero pick up agari Kenap Long. DJC along amen kacet hablong Japan kacesong pinian nithom kepleng KAAC pen thangnap aber tawelang APHLC atumaphan BJP song japotum rong mate camping long lepua puthak pherangkiamai kepha ASDC asong aphan ningachi thea joini 50 nong Mahamaya constituency angkang atumi ansing kro arong pen APHLC don crazer cap atum ASDC along Chingbedun Sonsi Narlong Atipenta APHLC Youth Klembang Pu Atum Bangkri Pli Lapen Duhui Diteron Arong Pen Congress I Don Sirkep Lapen Kajasera Arong Pen BJP Don Sirkep Adivasi Pen COC ASDC along Kachingbedun Lapen Mayalong Dengpon Ansing Kro Arong along Maichari Pon Borsing Rongkar Bangswa Mayalong ASDC Central Committee Finance Secretary Aluhiaman Pen Samuel Ronghang Robojoti Teron, Bokolia District Committee, ASDC Secretary Bakuram Togbi, ASDC Youth Forum Finance Secretary Gulson Be Lapen, Rajib Tok Biatum Chetongdun. APHLC Bangoni Dokmoka and Belle ASDC Long Dungali, Bokajan Manadilung Nang Dunlo, Dipu Benama Sitame Nang Dunlo, Dak Penadoelang, Parokha Benadoelang, Huluni Benadoelang, Harokhat Pendoelang, Nankang de Nankango. Niga darre ko pentenan do koma EPSRC ali dar se dak doima non 16 ani paro ghalong chinkelo 86 EPSRC kemang photum ASDC long nang mas bolai clear karlo long ko mana ali dar do bari ala bang ka dimen be khona bagao haroga sangti mili long nelisi committee sang nam lo hada so 25 EPSRC kem ali dar tum ASDC lang pola ta clear lo pentenan na gao huluni long do non klembo neli chinkelo atube hala bhanda ne klembo phulini da ekdom do ansi bane to nang khao la kursing timung bu bhanda bhere re rajesh tuso bhanda bhere re jai ka thar bhanda bhere re ang tong inti ka thar bhanda bhere re haro ghada long ke remain be PSFC ke remain be here kok je ho open challenge ne ke 16 on in on the ball paro bhalong 85 86 PSFC kembang phutum SDC bang ko nang khao jai ka thar 62 do nang khao ni ma Komane Rajesh tu so sang chong hu do nang khang ni ma ha Rajesh tu so sang chong hu munin mati Rajesh tu so sang chong hu benang nang khai ma angtong iti ka tha spokesperson nang khang ni ma kursing timung ko so na kursing timung ge thana lo kursing ek to third class kursing timung ma thana ngalo kursing timung bolidar so ka third class ho lage komane sika ke ba donation en nam tai di hala se nam dat long le tum chirai komun emena 6 dola ja kongpen emena ijutang tum chirai un itum 6 dola ja kongpen laki already ke do tang lo laki SDC nang chisong et tekangelo laki nang biti kangelo labang sino ma ke 6 dur na hok bana 6 dur nang palu erlo kona ne bana 6 dur nang bachone lo 6 dur silana ke the repute north is ang kange mange autonomous state ke bange dimana me po 6 dur pang tang rong bonte la si munit kar biara da fan ki dukla fan lage alama bangke lage kipa lunon mangi bising rong hang to komana grace tiron lake MP election desti ke bang tung kedam tang MP election 29 polling station long jai ka thar mate EPSRC bang vote ke palong ali da ke remain be rong bong be ko mana maiker hansi si claim cho jai ka thar kar biaron ki ching hon nai bang bolo to apiso ban ke copy pose ka thar pi ki toklo kar biaron long do mala so dike jai ka thar jong si kar bi khe ki ching hon nai bang fu bolo to apiso bhange kar bilam thekhe telo to banga jati asupu kar ko inti ka thar ka asupu kar bilam thek nang ji asupi gande kar bilam thek nang ji hala so a hem thek ko apiso asupi asupu ban kar bialam che than det se langlik kar biara da fan kar bia jutang kar bia jubar dalam thandam EPSRC bang support et penali alle bangke nili alu chinim dun chui bang thek long lo alu bangala tumange paisa police si claim rong kiram tang MP election ho dalang lia khai jai ka thar tame unang le ne ke kheching hon tik puoi phit ta melang ni ta 65 lakh thousand abang top ne 65 lakh abang ke lang ni tame MP election u endel lo labang clear cut thek long da halam lo lasi lahai pe na se matha bang kili kum APSLC
ma sik sidula bangke lagi si business a politics si je ai ka thara nai claim bo bangke lagi thek da kalam all party hills leader conference ku labang sora charia song mangile tu iri at nangi amut pialama bangke kopi po siri at nangi polote divide and rule policy kar bi khe fan ke claim bangke lake EPSLC handle News Desk Report News Fast Karbi Anglong EM Lunsing Teron Alam Chakateng si Pinipung Aji Ahawar Mate Pangji LP School Along Kahumri Asai Padupon Bangso Kahumri Dam Ahut Karlitang Langtuk Timung ex board chairman Aphan Chikimu Asai Padupon si BJP party flekta Pasunpon Bangso Phi Jerong Rong PLP School Along Jakong Chepharang Mai Padupon Sarsing Terang Pen Mai Chepahem Phupon Amaya Long EM Lunsing Teron Aluhiaman Pen Chetong Dun Bangso Amaya Long EM Lunsing Teron Pen Kaningje Pon Atengki Rongpho Arat Atumaphan Ting Ban ECC PG Lapen Ahem Pen Kilang ke Pangkre Akisar Kikri Atumaphan Pusitame Suri ECC Atangka PG Pu Pini Bangso Amaya Long Lamchak Pipon Pini Amaya Long Dokmuka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron BJP Mondol Orson Rongpi Lapen Kethe Giding Atum Chetong Dun Dokmuka Pen Longkiram Teron News Fast Karbi Anglong Difu Government College aning kanbangta admission ke longdun de ke ang munak ajok kai ke kache songpon pensi aphetment ke chathap dunlong son thak thak si peneng le thota bang pharu phoso se ka charlio samar men ke chathap dunlong le ke ang munak ajok DGC SUS lapen KSC lapen kapre kapre hamphanga song tumpen chelangsi admission pipon vek nang jipu pinian nithom anlu kache songpon tang Nithom Plengdet Apita Karbi Anglong Autonomous Council Education Department Pen Thangnat Alam Kachengwai Jiaphan Kawilang Ajok Chesong Ta Ington Pon Pedet Lopusi KSC Maipu Simeon Rong Pharpen Ningjepon Sonsi KSC Dun Maipu Mirjeng Khu Pentamik Non Kido Admission Kilong Dun Deatum Phan Anke Admission Pipon Lapnangji Athi Non COVID-19 Aborahud Hongkidamji Aphan Warsayawe Lasi admission abangki pipon lap nangji pusi ningjepon News Text Report News Fast Karbi Anglong Hawar Khat Pan Intia Rong Along Kedo PHC Water Supply Scheme do seta langki pipi pubir tar julong si Pherangke dim kahumri damahut PHC Achokomara supi Pherangke kahumri damahut Pherangke phan ningkithi airset prongset lapen areng hu ke pasutu jian pen lasi Lason PHC Along Kedo Inut Kachoma Thaphan Kupia Saisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Dengpo Pherangke Phanjong si Lason Katengkheng Dun Kabor Ipulote CM Tuliram Ronghang Langding Puma Lapen Thangnat Asai Dengde Dadjima Pan Ingtia Rongke PHC Alangkimi Kijun Dun Longle Ningkan Hini An Dopopusi Kephovek Aradatum Ningduk Pen Kachathan तुम रॉ मैंने सुना itu morong ke paning tiaro नाली तुम रॉ पिच इधर कॉक पे ना फिर नाली तुम लांग के में जुनलों लमा lang ke meju nong le lang so pai da long ke lingkan isia so se an bag do pula sinon anta la so lang jun long le pin la apai tam ke do on se dong ke pukria lang long si non puta kasu halung piari ke chok mate la ke chong du anta lak pukria long long hi chong du nang kok lo la lak nang pe da jok PHC Langki Pipia Hem Dokok Apita Paning Tiarong Aratatum Dongkol Kabiatum Ke Pukurialang Pensi Kachenglu Kachengthi Lapen Perisita Kachechongnang Lasinon Kido BJP Rajchari Asong Atum Kupia Saisi Dengjima Lake Aporsi Theklongpu Phuluni Banarun Kro News Fast Karbi Anglong MLA kilik nang lebom apora hot kaprek rachari asong atup non malom do desang sesi vote kachorek asai chengbom aporpu APHLC atum setame pregjam arong chingrum si 6 dola puthak chethan chepari amai ahut bithung reng thama constituency arlo BJP klembang songjapo atum campaign along kapasiksak dun mate ke khamkhe dun pu ajoine atumi Karbi rong sopi bomu atar along pherangke amai kangni atumi hatla September ani nilitum kolonga left wing along boot committee form dam lo hala so a boot committee ke form dam ahut need to meeting to organize bom ahut at the time of our meeting schedule bom ahut ilitum CM Tuliram Ronghang akihai alang manufacture mate alangli sponsored amunit atum nilitum along wangsi meeting nang interrupt dun japan bor ilo
Covid tame nilitum atumi hadak bangke misen pen meeting pacun det lo alang litum slogan kadu kawe ke hang alang tum BJP National Party si slogan ke hang kadu kawe hadak claim lo Covid tame nitum thang chichok ka chbong awe thang the tame nilitum phan ajak a leader atum video clips along mata atumi do alang litum masih ke post alang litum masih delete pet la social media long penta la sela dak ke alang litum hani tuhan nai pudu niliphan especially nang term lo let 20 SD wothat langso LA president pulo niliphan hanse sangho nang lidak in future ke dak ke wangji right away lapen ke wangji aphan mathari usila son sinang puni hanang warning dilo la si in case nilipuni puji media theng no ile to ake hai tuliram ronghang sar aphan alang lia supporter lapen alang li manufactured reader dak bithung reng thamalong lason ilitum phan karbi nili da inura karbi ni have neta methang right do ni the fundamental rights do la so things ilitum handa kadam India constitution long dame articles 19 lang dam note we have right to organize for the right meeting right to have a discussion la so bang do tang de people sin itum hala so freedom bang nang people lo la sin ilitum puji nilitum hala so threatening nang pi bang ke in future if I have faced any circumstances to liram rong hang our honorable CM Karbiang Autonomous Council is responsible for that nilidak rong bong sidonon I am getting alang tum pen threatening also kelong bang ning hang he la penili da thang da pu penil tum party pen non pu dan tum thang da pu pe that is number 1 second point nili tum pu bang la hello pinini li tum la da long truck boot committee li tum ke dam tang apor one pen ni tum apor chen sin tum seng det pen ni tum pini first executive dolo la so executive long ni tum awareness meeting do bom hut nili tum phan meeting na interrupt dun tutlo mate meeting ni tum phan nang pidun phun la son si daklo la sinil tum pulo nil tum arona tang message ke klem nang tum yo sina interrupt dun begi bonte karbi hijan komane kona komane keng sang bale tum kache bhong li kache debate kali nang tum yo si ke hailam kisi chirai dame nil tum meeting pajut kok ko si nil tum pajut kok lo sita me la son bang e claim kle den nang ji nil tum ta isi party political la song nil tum ta isi a status do nil tum ta party asong ke claim je right do India along ke democratic country like a one party system kali apreka party tum ta methang ideology do ajat do la so tengsi claim ponji dam ponji jong si karbi to han son kache bhong ji aja kong tu pulotate ba thom MAC han case kipi 104 plus pen case kipi dolo mati di par ton bi posi ring than that apen ke 104 non 104 plus pen non la ko non kai song bom la ko la non phl si pen ka kimang kache so to han votarli so pen meng than lam ji pu ko na CCM ma ko ji baklang lo eng than aja kong do eng than nai ji ke la pushing than hai trading license voter list lai eng than lam nan ji ke pushing than hai lai lo ma CM ja kong lo ma no si CM ja kong ji baklang ji plota eng than lam mon ni tu namani po if lai ke sing CM tum konton ke tu bom kachari bom CM turam rong hang nari tum stame ke claim clear join si tum APSLC ke am hang pa thik nang ko Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Panbari Namphor Committee tum patir piponsi atimi janmasuni katalondun Ardom ardi ponalong non malong patatang coronavirus atisu bang sopir kripen ketoy ponaputhak kejumi hangpon komiti amai puji popogoi chun bang huliram bolwa atam kaninje ponatengke tor সমাজৰ বৃহত্তৰ উন্নতিৰ ছাত্ৰত আজি জন্মাষ্টমী এটা শুভ দিন শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ প্ৰভু তেখেতৰ আজি জন্মদিন হিচাপে আমি সকলোৱে পালন কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সমাজৰ বাবে কি এটা বাণী দিব বিচাৰে কি ক'ব মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত এইটোৱে বাণী দিব খুজিছোঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান আমাৰ সকলোৰে স্ৰষ্টা পালন হোৱা তেখেত গতিকে তেখেতৰ ওচৰৰ শ্ৰীচৰণৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ সমাজ তথা আমাৰ বিশ্ববাসী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় সকলোৱে যেন শান্তিত থাকে যিহেতু আমি বিশ্বৰ মাজতে আমিও আছোঁ গতিকে মই সমাজলৈ এইটোৱে আশীৰ্বাদ আগবঢ়াইছোঁ এই মহামাৰী এই কৰোণা দুৰ্যোগৰ সময়ত আপোনালোকে কি আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমি যে মহামাৰী দুৰ্যোগৰ সময়ত যে বিশ্বত এই ভাইৰাছটো এই বেমাৰটো সোনকালে নাইকিয়া হয় আৰু সকলো ৰাইজে যাতে মুকলিমূৰীয়াকৈ আনন্দৰে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে Difupen Pankaj Deka News Fast Karbiang Long Wathat langso hiti mati min market tuar kokli kacetok along thangnat asin mate speed breaker kibipon kawedat ajok kapheri mimeng taxi klang binong pusi ke ongdong arat tumpen ning jerenti athi tuar kokli kacetok along gari motor kebek atum aning ke hangalingsi kapachat ponajok
akeng pen kedamatum kaphiri meme kacetong atum ta do olo lasi bangso tuar kokpli kacetok ang bongolong eson bak ang thek speed breaker mate kumlin kibipon kinang sot pusi rat atum pen ningjerenti lapen bangso dim 5 member rongkhang constituency MAC pen kalite wothat langsu municipal board atuma hen pen tami prabjin pen RDK pipon kinang sot puta rat atum chuneng ripon wothat langsu pen rajan ronghang news fast Karbi Anglong Autonomous Council arta troke brasir ke plengtanglo sita inquire trok constituency ang bongpen 19 number Dhansuri constituency henlok kapapidunai adim bonta EMR pu kelongdun ke pludunde bonta kaching thurasai lake lakha eta underji sonsi mongol sing timong arong piniar nianta kaching thurasai tuar pendanglok ason tinta kaching thurdun kabiajok hadak aratatum chingrumsi ningkane sekpen tuar kapang thai mate kepanasai dengbomsi pinisita tuar kapang thai asai dengpon pusi sarlong tongpi news fast along birtanang pale Non alom sophan birtang konsinet. Come one, come on. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birtang tonpen nchiri chulo. Chokama mo kapaching thurun thekje aphansi peri ke roi aseke piponlo lapen seke ke an atuma phan anta mesin piponlo bonta mesin long lo puamat do I joy ke chokchelo tangka ke pawangje aphansi klem nangpo self help group atumta tangka long lok amat chodetiti lason claim cleara atangka aso ke pawangje aphansi klem nangji lapenan parta so arlo atum longhong ke pangreng vo bi chainong ke pangreng penta sarkar aphan choton lok lepin pen hemtun kache pangreng un aja kongdo sakori aphan chonghong lok lera lahaya saisi klem ponangpo arniwang niwang si tangka ke kinangji lasi arniwang koson si tangka ke longpen kachu birti long poma lasi klem ponangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge kachirong pipi pen than pachingi pini tangka mesin hon keron pon amayalong aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge kachirong pipi Phapangjang Karbi Anglong Autonomous Council nominated MAC Mate Women Commission Maypi Sima Ronghangpi DSW Officer Sangpi Helen Terangpi Trainee NGO Self Help Group Atumta Chetongdun Lapen Kado Kawe Bang Pharoi Sira Bang Phokep Self Help Group Atum Aphan Tangka Suri Kep Achek Krisir Kep NGO Atum Aphan Suri Kep Achek Pipa Jirpon Lapeningkan isi seke ke endun Atum Aphan Knighting Machine 21 nos Swing Machine 22 Lapen Honghap Hongru Atum Aphan Bang Pharo isi Abang Phu Atum Aphan Suri Kep Achek Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong Pipi Ari Dengpen Pipa Jirdun News Desk Report News Fast Karbi Anglong Thengpi kang huatum forest aphan kelang plot ajoini pura Kheroni Southern Range angkang batai thengpi kang hua gari kineplong bon sitame halabang swadim along kang hutong ki unma mate kineptong ki unma pu kachepate asonsi thekponlong Lapuson si jirikindeng inghen lang solong patuya jo porphai kre hinira minute thongkep apor ihum bolero pick up number ML04C6046 agari nepon thulong lapen thengjang thu bengkre pho lapen government value ke suri kep doji pusi forester roelson kathar ahen pen pherangke phan nangthandun lapen alang likaning jike ading samnili tum makoilum andak forest range office peni tum hala dak anni tum staff tum hadak do hodak achelang da mahotsi ni tum lasnon da sogari nangalong lo ke non tiso sar nangle rock pen hala dak border protection afan pu nikre pho lason ke adni tum protection a team hadak do makoilum long
Sealang tum kedo ke tha ko sono ne ko pilu ni puke berta dam sini tum atumi dak pen baji trok lom lam pen ni tum dam iklo ajo ni tum duty pu tani tum helat lo tum duty patrolling kori lo amat sini tum pu hem ka che bang bom hut sini tum la inhen langso podium long ajo por baji kreni ra minute ke por alom sini tum la so gari phan che tong iklo gari bang ni tum hanang thek long pen ma se gari bang 4% ma driver pen hendemen tumang ke ajo Ramanat kat at masini tum munit bang long ike delo pain natheng pisai de bankrip hodo lapen kado kabe valuation pene 1000 ke bag do thai Kheroni Pen Ram Singh Teron News First Karbi Anglong